Oto mauriante na bu Apollo na Ateker lo ebuku Julius Emunyu konyara ukanu aitemo kini echelete lo amariata Daniel no kira uriaka ke ne idaikino ates aponi ngitare no itachao akira no abalari ngese ebuni koku ke yeni ebe Daniel no yeni kari wongon anyo na ates arai idaikini neni chie ne mamu ngesi Ecudet Boita Ateker ni ano narai edu mutamu nte jaibuka Abu do beranga pa o medau tika ilapio ejene titunga lwa ne panira konye mamwa jenara kesi kere konye jene titunga akamuro ndo amukia ruki ke mukengo itunga twene ne buncha pakara yutia nyokwa en ngesa nyanka palisa tutuore amuro ndo nasoma ngesi ni kengu bon mama die chewo bona gilara kedengu Ara mngado lo itado kitadi kuina be. Dodi palelwe jasi nyina luinyo. Lwangora aswa mabonyo. Ipale ngunu yasi ni ngara tingi pale mamedo munato ni poku na risoma kitai chebore. Apo ronye hauna ipale abu abero nyoja lakini pale yangara ngara kina boxing ina kai anaje ngo. Achamdo kwa na onara rangi muruni rachudi kwa na. Alipinga Ateker timingo. Aro chakibo ngaru tare Ateker. Apollo na Ateker kana irarak yamatok obuku Julius Emunyu yesi etoro na rita somsoiti na Ecudet kede amuronu tukobalebe aitisi la rete ke erai alechero idasa kaisakan ekoroi kede isirigini ilukumini akwatat da dolun kane rai no tumu ikisingo akal na bian ngai dai koko kala lo ido mama jeni bala je ekwete che lo rai asubani to kale onache kange tenu konye na umokin adumungonu eposiki ni kamanara keda muronoto ilitia inyo iborolu esilo kamumwaru so ejasa okototoma ya ote tasuro ne jaka Ateker de jasi sikisela le baka sebe ai moriare Ecudet sa muronoto ni samate sapatale ranyo era Ecudet se jaka tingon ejasi keda itegelo na irairwa na uni sodit ka takanta riboro ngunu kwa ngini ngesa chamu ni dasi kosi idi akaisakan osodi kina lem kini se koroi lo idupori kwa na uria lo nyo akima ngin na uniet emesa kai kotilukum na kwatat anu banga nuto mama ngingi to Apollo ne cholong elositirio tema suret Thomas Alemu lo aje ngesi da auria netena ne sabui toron aswam soiti na Ecudet ko tomato to bed nara jasa Ateker ke dape doza igira banganu tara ina banganu e baleto ne be re murun mambe peta yakuna ke beruda atwa abo biko koda mambe pera mu ke onike koku adumu no poli balare ngesolo pa akoto ba yauna tunis ba gita da ke ko kalara papa ke ba yangaro reke uso daba limu ne bi keta kini papa ke be bu ni ko na nyuno wara papa ke alo to paka la roke wow enda unaida so eto du do bala eje ibangane ni je kidingi na atwa na renyo iko kwa so eji aseja kati lokeda dia katina ti na kota Ateker iswama kiro pegang ere kukunga gena ya unere ode kiko kunga ko bano ringa berenga ya wana amurun duinda ya kuniko kunga ngina ode kiko kunga de kan ko pai ke pola ge ode ga ngina se ko ringo kunga di to mama di curiosity abu Ateker kitisila enowu ko wailo ai suta kina gwere idasa kaisa kanilu amwaka ka aichar abilake mama tiro jakwata limulo mama tiro jakwata Wenda siringu ni deuna haya Meto sauria ka kede ipajana ke enouda itorona tos aswam soeti noi abunga nyane okar niare kede akoto dia bulo kola mori kan berga lego ne gigo da nyonga bunga loto konya bunga nyaku yani ko pepe yani dayo ne nyaku ko muri anu karu no loto monta de nyaku ko mom ko kelwa sa kot bian no man tenge simbatu ani ko abunga ne baka bobi ko kelwa ta ko to ani ko kama mitiko ka ko anyoni oralo mama bilanginda
Mam ngaji na ranges kera. Je jamuno babung. Anga muno nkadwe. Engo kwa padere mamite na pedo. Ngada ya utunde saya. Lo so bore no adumbe ejasi bora bila lu mama patana iteda. Takari kito singo bala ti ara retwe. Kanu TV is Tolbert Edait Kosoroti District.